munsi tariki 23 z'ukwezi kwa kane ahagana saa 9 n'igice zo mu rukerera ku masaha yo mu Rwanda habaye ikibazo gikomeye cyane cyateye ubwoba abatuye isi muri rusange, cyane cyane abaturage b'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byabaye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ngira mwagiye mubibona ku matelefoni yanyu nk'abakoresha urubuga rwa X, Instagram, TikTok ndetse kandi n'abakurikira ibitangazamakuru bikomeye nka BBC cyangwa CNN. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Washington DC ahazwi kuri Washington Hilton, ahari habereye ibirori bya White House Correspondents Dinner. Ibi birori biba bigamije gusangira ifunguro ry'umugoroba hagati ya Perezida wa Amerika ndetse n'abakozi muri White House ndetse n'abandi ba diplomasi n'itangazamakuru muri rusange, bagenda baganira ku bibazo biri hirya no hino ku isi. Ibi birori byagomba gutangira ku isaha y'isaa 2 ahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Washington DC. Mwibuke neza ahanga twari saa 9 mu rukerera hano i Kigali. Ibirori nta kabuza byatangiye, gusa bigeze hagati ku isaha y'isaa 2 n'igice haje kumvikana amasasu agera kuri 2. Abanyacyubahiro n'abadiplomasi benshi bakomeye bahise bakwira ibishwaro, abandi bisanga bari munsi y'ameza. Ushaka kwibaza byagenze gute? Nibyo nje kukubwira ahangaha. Ibuka ukanda subscribe nimba utarayikanda, kandi ukanda like, share na comment kugira ngo udakomeza gucikwa n'izi nkuru zikomeye. Ngiye kugezaho izi nkuru Digarius, ahangaha turi ni kuri Duwo TV. Perezida Donald Trump iyi ngiyi ni inshuro ya kabiri acika urupfu rw'isasu cyangwa kuba yaraswa agapfa. Uyu perezida amaze kugerwa isasu inshuro ebyiri, kandi nta gihe kinini gitambutse yewe kitangana n'umwaka ageze kuri manda ye ya kabiri yo kuyobora iki gihugu. Ahangaha ushobora kwibaza ngo ibyo byagenze biti. Mu nkuru dukesha ikinyamakuru BBC cyatangaje yuko mu gihe abanyacyubahiro, abadiplomasi, abanyamakuru ndetse n'abandi bantu rusange binjiraga ahangaha kuri Washington Hilton, haje no kwinjiramo umugabo w'imyaka 31 uzwi ku mazina ya Thomas Allen. Uyu mugabo bivuga yuko akomoka muri leta ya California, n'ubundi ahangaha ni mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo yaje kwinjiza intwaro cyangwa imbunda ayinyuza ku bashinzwe umutekano wa Donald Trump muri White House, abasha kugira ari habereye ibi birori. Bigeze ku isaha y'isaa 2 n'igice uyu muhango utangiye, nibwo uyu mugabo Thomas Allen yazamuye intwaro ye ashaka kurasa ahari yicaye Donald Trump n'abandi banyacyubahiro bakomakomeye. Gusa uko hari kure yiwe isasu ryabashe kuhagira ryahise rifata Secret Service wa Donald Trump, cyangwa ushinzwe umutekano wa Donald Trump muri White House. Uyu mugabo yahise araswa isasu ryo mu gatuza, gusa kubw'Imana yakinze ukuboko ntabwo ryamwinjiye kuko yatabawe n'ikizwi nka bulletproof cyangwa antibare, yahise ahagarika iryo sasu. Ahangaha rero nibwo isasu rya mbere ryari ryumvikanye, abanyacyubahiro benshi nibwo bahise bakwira ibishwaro nk'uko mwagiye mubibona muri video, ndetse kandi n'abandi bajya munsi y'ameza, cyane ko mwana yabonye aho Perezida Donald Trump nawe bahise bamuhisha munsi y'ameza mu gihe bari kureba isasu rivuye. Gusa mu gihe gitoya uyu mugabo yaje gufatwa, nuko Perezida Donald Trump avanwa munsi y'ameza ajyanwa ahantu h'ibanga kubw'umutekano we. Ibitangazamakuru byo muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeye byose bitangaza yuko uyu mugabo Thomas Allen ku munsi w'ejo kuwa mbere agomba kugezwa imbere y'ubutabera mu rukiko, agahamwa ibi byaha bye ndetse kandi akabazwa n'icyamuteye, ndetse kandi agafatwa n'umwanzuro w'icyo agomba guhanishwa. Uyu mugabo Thomas Allen nta kiratangazwa cyabimuteye, cyane ko abenshi bari kuvuga ati ni agent wa Iran wari woherejwe kugira ngo yice umwanzi wayo uherutse kwica abayobozi bakuru ba Iran. Abandi nabo kandi bakavuga yuko uyu mugabo ari mu barwanya ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump, cyane yuko ahangaha muri Amerika hamaze iminsi haba imyigaragambyo ikomeye muri leta zitandukanye zamagana ubutegetsi bw'uyu Perezida Donald Trump, nyuma yuko agabye ibitero bikomeye ku gihugu cya Iran ndetse kandi akanakicira abayobozi bakomeye harimo na Ayatollah Yamenei. Ibiro by'ibanga by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo biratangaza ahangaha habereye iraswa muri Washington Hilton, ahari ari umukuru w'igihugu cyabo nyakubahwa Perezida Donald Trump. Kandi ikindi na Perezida Donald Trump nawe ubwite ntacyo aratangaza, cyane ko uyu mugabo atajya aripfana iyo bigeze ku buzima bwe ndetse n'igihugu cye. Ibi rero byabaye muri iri joro byakomeje gutera ubwoba ndetse n'impungenge abatuye isi muri rusange, cyane yuko Trump yita umugabo uri kugarura amahoro mu bice bitandukanye by'isi, kandi bigaragara yuko nawe ubwe nta mahoro afite. Abantu bamwe ndetse n'ibitangazamakuru biri kugenda bivuga yuko ibi ngibi byatewe na Iran, bivuga yuko uyu mugabo Thomas Allen ari intumwa ya Iran yari yoherejwe kugira ngo igire icyo ikora kuri Trump. Ariko n'abandi nabo bakavuga yuko urunguru rugomo rusanzwe ari nk'ibyabaye ku munsi Trump yari muri kampeni yamamaza gutora akaraswa agahushwa. Ibi rero bikomeje gutera urujijo abatuye isi muri rusange, cyane yuko nta makuru ahamye yari yatangazwa avuye mu biro by'ibanga by'umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibaza ese Perezida Donald Trump arakomeza kugaba ibitero iw'abandi nawe iwe atorohewe? Ese wowe dukurikira byumva gute? Tanga igitekerezo cyawe utubwire uko ubyumva, ndetse kandi nimba ufite inyunganizi cyangwa andi makuru mashya ushaka kudusangiza
nabyo wabitubwira. Ni mu gihe turaza kuba tubagezaho iburanishwa ry'umugabo Thomas Allen washatse kwica umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwibuke yuko kandi iri buranishwa riraza kuba ku munsi w'ejo cyangwa ku wa mbere ejo nyine mu cyumweru gitaha, rero nimuze kujya kure. Icyo usabwa nta kindi, yibuka gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo utaza gucikwa n'izi nkuru nziza kandi zikomeye. Genda rero ubagezaho iki kiganiro, ahangaha turi ni kuri Duo TV, dusubire nawe mu kanya.